I dalje dolazimo do još jednog videa gdje sam ti pokušaj da se izvrsniš. Evo gledamo. Šiša sam treba načelavo. Baš je smiješno, evo i mali. Skače na srednju, plitko vodu. Baš je smiješno, brate. Gleda ovog malog. Baš je smiješno, mali. Neće da jej daj. Da jej da. Ovo da jede, ne znam ni šta je. Ovo je za oranicama mali. On nije vidio vrata da su otvorena. Nisu otvorena vrata, on ide da izađe. Ide da se... Baš smiješno. Smiješno je ovo. Sljedeći video hoće da bude, vidjet ćete koji će da bude. Bude ovaj video. Ovaj mali hoće da se popne lako na ovaj jastuk. Gledamo ga malo. Kako padne. Kako je nagran. Ovo je mala ništa. Je telo dole da ide. Na kraju da se penje. Ono pade u traktor. Pa sad plače. Pa sad ga malo što se vrti. Na glavu je stavio. Ova žena, ovaj pao. Gledamo ga malo što je smiješan. Gledam što nema kose tu. Šišanu mu necijela lava. Ovaj baba će da se spusti. I ovaj mali i ova mala. Kako padne. Ova se razbi mali. Šta je uradio od sabe njegove? Novu godinu. Možda se sastavio. Čekajte na sekundu. Međutim, svaka. Šta ovo radi? Ovo je malo.
Čekajte mi sekundu. Šta je se ovo čita? Evo ga. Vidim kako je pao. Ovo je nevjerovatno kako je smiješno što stavlja ovo. Kako je pao? Neki sedik. Treba da pada u vodu. Gledaj malo. Onda se ear. Gledaj kako. Mislim da je to kraj sa ovim video. Čekajte na sekundu. To je bilo. Ovo je prilika. I ona. Za njega. Kiki meni. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidao, lajkajte ga, subscribe se na moj kanal. Da li upišite u komentare da li vam se sviđa video i pozdrav!